Siromaštvo, teško kao materijalni beleg i razorno kao udarac na ljudsko samopoštovanje, dotaklo je 100.000 ljudi u Srbiji. Svakoga dana 36.000 ljudi potraži svoju obrok u narodnim kuhinjama. Zbog toga je jako teško nabaviti i pripremiti za njih svu tu hranu. Ponekad nedostaje brašna, nekada su potrebne mesne prerađevine, ali uglavnom narodnim kuhinjama najviše je potreban novac. Ponekad mogu da pomognu topla reč i pružena ruka. U Paraćinu, Pirotu, Bujanovcu, Novom Sadu, Kuršumliji, Kruševcu, Trsteniku, Beogradu, pri Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, na Cetinju i Beranama i pri verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Uz podršku eparhije Raško-Prizranske i organizacije Majka Devet Jugovića u enklavama na Kosovu i Metohiji, jer siromaštvo ne bira ni vreme, ni mesto, ni veru, ni naciju. Da narodna kuhinja ne mora samo da čeka tuđu pomoć, shvatili su u Crvenom krstu Smederevo i odlučili da uzmu sudbinu u svoje ruke. U Domu Crvenog krsta u Maloj Krsni, uz pomoć Delta fondacije, pokrenuli su proizvodnju hrane koju koriste za spravljanje obroka za nekoliko stotina korisnika. U sklopu doma sada je farma za tov svinja, dodatno opremljena automatskom linijom za prehranu stoke.